Solo semaphethelo neclub maphethe bafethu. Ngilande umfana wesilende athi dale manginawe yathi manginawe ngeva nami ukuthi nyaka mfowethu wekhe stage manje abantu bafika kwazi ukuthi ngibani umfana wesilenda ubheke phi futhi nento umfana wesilenda dango cha waphendula abantu. Okay, umfana wesilenda imanje labanye bawadla imanje kubalo ethule esathi nomfana wesilenda okay angabhekika lokuthanana kakhulu ngokutele nje undise umlayezo la kumasikanje. Mfethu sawofu ufuna ungidlulisa umlayezo siyakubona lapha kumasha amahle awathi sekubona mfethu bakunominateile as a best newcomer kusho kuthini kuwe lokho kukutshelani ngawe lokuthi usinominate abaqhula bezayo labanama hits. Ngiyajabula kakhulu nami ukuthi ngibe khona nominate futhi nami kukhona ababona ukuthi ngakwenza lokhu ezingaqhubeka. Mfethu awugcina uperforma lapha kunebantu abafuna kwazi ukuthi umfana wesilenda utholakalaphi enombolo leqingo noma ka Facebook noma ka WhatsApp noma ka Instagram noma ka Twitter ungathini lapho mfethu? Okay, la ngitholakala khona ngiyatholakala ka WhatsApp 76375904 bese ngikhona ka TikTok umfana wesilenda eSwatini, ngikhona na ka Facebook page lami umfana wesilenda eSwatini, ka YouTube ukhona umfana wesilenda eSwatini, konke nje lapho umfana wesilenda eSwatini. Mfethu ngibona uhamba neliqhawe elincane la ngibona la isikasa bathi balipha nemali lapha stage bomama. Mfethu ngabe ungibani ke wena? Umkhetha kahle. Ongikhetha bahle kwamamba ungifulini umusipali wami bafethu siyabonga nangikhetha bahle ubathembisanga sakhe na uthi utalishaya kisingini uthi intene sikule manje dango bafethu sengiye imfunyana isihlwane esikha esenothatholakala imali walesi siyamqimbini khona dango.